Pango kule tamasi ni kule ono usio mundumuka kwonga mume mamutha make ma kimbithi. Masi raisi hati tunaneta maundu amuno uzone ngandai gwesuo no muzungeta mwewoka niwe kaneza kuka itwaisi papi kama maundu mapenzi andu makuna maundu maingi andu makuna mikwa mingi mumisio ngite misio maka enjoy lakini twaisi twabika nziani ya mapenzi andu peo kila kimaendezia na maundu ala moma ilokona lakini twasia pia andu maikalike muno maundu ni amate natural nundu ni mutu ona kwananga andu ngi maezika na ona kusemba kukwaza kwonga nutu ona kutiyo mundu wa ukethia maybe we na fungus munuka akati wo chao mwo lakini twaisi basically andu manjo mapenzi undu mekwetha etha woningi uketha chuno chogwa kimwe konesa tio sawa lakini andu member make careful nundu pia kilondo wo the kila decision you consequences lakini kwi andu meka ao unongene shabiki waite guni kiwatwana na wisubya mundumuka bateke ndo ukukosa ni wakwambia madharau na kunena naye kuhusu mume wake nikiwatwana no isubya mundumuka nesa bateke ndo ukukosa na wando ni waambia madharau na kunena naye kuhusu mume wake akulete nicho uitwa mundu umusubya nesa mazi nenda kwa attempt kuzungira wazi ade saingi perception imwe au mama kwa dhakwithia nayo nona hata tamasi anzia kuhusu marriage akama itwawa ajole na maiko yanawe ta chumbeni kila kitu magwetu twawa akama twawa maitwawa ne kana manewe mali yoka kana undu kusuvia kula nezi akamba tuko dhakwa zeni nina mwaki nyomba nina muwete indo ni mwikite uya ni munengete jao mimi ni munengete ngali and such like things mutwano ni more than physical properties mutwano ni zaidi wa mali mutwano ni kana utwike successful nando meaniwe the emotional part ya mutwano with ya na no nengeta kila kindu actually kila jadu mizo numa gwito niwe timali yaku na baby ndekina ziabe akamu with ya ndo amono mind school mali zu ugathia with your mama anzie ona mea dry kana mate ya dry ona mate ya dry no mama anzie mali kila kimana mnaona kitu mazio andu mea ni wambodhi akana ume ni a relationship the emotional connection mundu uzu ne mwadwanie yes mwekala naziata ni mwatumie ndo aya ega imali zu no muzobe doka mweka kila kindu we mwene we available no ndo nyomo nenge kila kindu lakini nduoneka ni waendie ni waye mabata make magwe mwe ndeyani ya wana nundu waju mobi kabano etweka angawe na gange we na umyange mugwati akao na nibo yukona na igwe kata kweza kwambelelia mundu mutumete ndona mundu mwani kila chogo ndeza kunene anai wona kunene anai pyo itumi whether ni genuine kana ti genuine lakini we mwene ona itumi si akili to manzo ekata either akwone madharau kana unene anai twaze madharau timo matedha sia na dimo ajo ndokone mundu madharau kwekata kwisovya any problem kwitatua thina onomwe lakini nika naweze kwithia mundu according to we wona umwikite kilondo na we mwene timu yane no lazima wethie byo kindu chao byo kindu missing lakini point yakwa ni akama itwa wa mali peke yake madrai wa companionship madrai wa kwa niwe mabata alamo na kindu kimwe kituma cia gwitu nikila tutakwata cha kuma gwitu kola kuyasi kala nindo twitha twakwa mio ku masi ni ngwenda kuongela kindu kingi na kila lidia wanena ni chagu pio lakini pia perspective inge ile ngwenda andu makubane kindu chambe masine kani wete pio tutaukia nundu twasia akamba marapinda mangela wewe masia mundu mukamusubie withia ni provision nunengeto sinu na ni mwakie angini wikirwa thukumi angia kwa wakalia kaiwaneza ngeke kwa kawila kindu chambe masi mali ndi mantha wanza wa numba na umeala manthi ni maumala muno
makathi kola omeme utila deal makathi makatila deal utuko kola omeme umandia contract makathi makamanda thino mutu na wo munene mase ni kwethia akaingi maito mokamba matisi kuya mundu ome bisi matisi usobya mundu ome mumanthi au maluka atukeiwa kani nukona lakini kwa wailo au maluka athi pakokondo kindu kimwe maile kwi trained akaingi and especially either muimi ni mumanthi mambli ndi mantha wanziane usia one day wosa wa utundani wosa wa kuwasa na mundu ume mumanthi ni mumaluki ni umaluka akamanda na kashrab shoulders na ndo ingi na mundu ume mumanthi apia ni mundu we value ko ona nuku manda na kangi no manda wanaka nundu mundu me mumanthi ni muno na ni mwailu ni wiki angwa nesa ni wakwaila ona atumaluka kangi ni me umwenda na atipita pana nukuoneka ndali yakuoneka na yu akaingi ni mama mina amume mumanthi akasyoka jao zero nundu be ambia kono na nundu wakwithia nukona mume nukumaluka nukunena na ndu nukukuna maundu atambia kona mume be bandu angi uendesie na ayambi omonye chao ayambi omonye madharau ayambi omonye chao na madharau maingi kana na ayambi okuna maundu maingi kiuma kituma maemano secondly na zapiwo story mwe okamaliza kamba mayundu bo makubunde asia undu very deep na meubunde sia o mayota bio story na natabio story mwe ya undu nzo yokie ya pango kilosi ikaye nikimu kilo wachao wosi bandu bayi nikinzi yo muno na yukito kilai yethia mbiwa ayimbi wa mwe na kunzo uwekilai no ngwa nundu mondekele chai na mondo siwe kwe ngombe singi bete ikwete na kwanga thioya tukaya tukabona nzo wa mwe ni ngukua lakini wewe tabia ya ukaya wapona ukambia kwa hapa bwe ba tukebwika kutuiza atubindeti amwe amande tata ndine na twabikau niza nipindetiki makela ndu izikabelo kapika nzo ndu iza ompola akabelo kakela mondo yonke kethia mmisoka ti simba tizia mbuiza chao mabende takaya bitokila ndu nokainika apona apona kambia kwa pela miambile yako bwe mewika mewika na kwa nundu ikainika asemba kebita nzo mwaya kunwa na methi ya kunwa nundu yewe kama kulie mbona nguyenduka ambwaze mwana apona ndili yako ampona mbau na apona nokona ando amu mailio pe ando ona wa meko sio ata mamanda oundo makwilele na maikuya mambau kwa generally kwa ando mailio ukethia ni mavui wenu sio na nino nete kimazi I'll tell you the truth pe andomwe I think nita satani wa muthemba ukethia mundu usila njawe na thina ni we wileta mundu lakini amino kwata mali ambia kuyaniwa asubiwa ayolwa ayona nutwiki wa value muno atithwa ayona kwanza ayona ni wotu meta weka chao weka malesu ayambi yokuma na ukubuthia na muno umona ndo ndazyo ome amutima kanisa amabiko bandu kona lunjwa oni akambi uthina ingi na madharau make kula wa umisi kwa ukindu kila important ni whether wina mali ndu na mali nenga na indaiya nenga muimi undaiya munenga muimi undaiya au mene mende to newa ndaiya lakini nume kazelewa kila mtu anapasa kila mtu na lakini yundu ezini kutegemeana nature yawe for example we au me alama to matatu kumailobi kodhiko ya musiru asiko ya mutitu andei na squad yake au ma squad ya mwese au mailobi saa mwese aile eno chando mundu sio akabika musisasiana to saa moza saa sita ndumuyanda katukiona ndu usuni wonzi ya umandi kwa mundu muka etha muimi uni wothukuma mana wiyolo thukuma netha wiyosunu tuma atukewa ele watukiwe chao atukiwe yani pauto emontina lena na kubau lakini naona usio kuma na kanatu idha ana ndoka tutu idha tamana
Ndio isi akaza ingi. Tutuida atamana imagine. Ndiwa ndoka. Ndio moyo mangai. Lakini nuisi ilo kesona mundumuka akilite kana eundu wake. Pepa ndo mubetize nundo tuiwoka pasa. So ndo india ndanite. Nego. Na yo kombele ni thatete omana. Nego lakini. Na pupa nebo tukikala tunena. Ni tunena twake omisinesa. Lakini urota kosea wako yo lwande no. Baimo utakosea wao. Iwa kosea wa imbata ya ndazi muimai. Lakini ndo isibe yabo matezi kuisubana. Tubikopa. Kosea nani inge tuisubana ndo mbizuboneza ni wewe. Baadhi kila ama mutamanani kana ni twendete kubembelezo. Itwendete kuisuba. Kuisuba titi na no mwizuba wala kini kwa tuka profession yo kuisuba. Ando maika hapo kuma weyongi ni kutinda ama mwizuba. Ona sibone witsupwe witsupwe. Kwede mundu na Yue wile ombizuba hata witsupwe. Nze baadhi aka na madam Lydia lani wrong no wete. Mabina maintu da twendo kuisuba. Yani nilala ongepasa ayazia akaingiwa na wivu ama yaza mealwe mutwe mundu usindethia yalwe ni mutwe enda attention ya mume umuyo pole umukulie bebi wambe kwalwe mutwe ndi nonyu enda wangu eteki wo imagine na yena stories kabisa ni sio unondo utezite kwaza no kwigwa twezone wa attention izu yonze yuna mama masi wa mwiko uize no kwata attention akulaza mutwa wako no uize odala yuwe amundu ko muiteza ni ona ndai loma yuwi ndo na ndi mwabala ndio tuitwa kwa mungu ndawa ko aumeni mailoma nagana ni twende tekenduketa watu but kwa mundu mukende attention muno no so issue no communication understand mundu waku na wana mwagwata mugo tuthina tutu tinde o angani ni judge na toto ndo judge no sio ko bawe dio mundu waku no wimbita lakini mazi kuyamona wewe subata no mabalao balao umie sio mundu na zupwa you pepe no makila sema that na ni zio no tu na pepe ndo kila mundu kometa zezo kutani kwake which is not good ona mandiko masi anduka sisi wa wicha uthatite lakini ugola wibonekana you onando ni meka lao na mwi si umwa pateko na kila mundu iko mazi ise kwake mizi yetu kaweza kwake ndi pasa evia uni wa mwika nono be ando si wa mundu na kwazi ndizuba nizuba ni mwizuba go chao lakini be level to no biko kethia na kudwa lesbo mundu ikana we mundu muima pele voto no biko kethia wakoma utailongika wakoma ukethia yuyu no abiko bandu atia level nuzi andu amupia mayana ukatio level fulani ukethia no wekata wezo bulonzi yengi lakini yu amumoma aba mungu no kethia ni mathuka